Abanyamahanga bitabiriye amarushanwa ahuza amashuri abanza n'ayisumbuye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bashimye isuku basanze mu mujyi wa Huye ndetse n'izindi gahunda za leta y'u Rwanda zigamije kubungabunga ibidukikije. Abitabiriye Feassa mu gitondo cyo kuri wa gatandatu bakoze umuganda wo gusukura umujyi wa Huye. Abanyeshuri bashimye iki gikorwa. This community work was a new thing to us. We don't have it as a country. We have it maybe in our schools, in our homes. But seeing very many people in one country come out to work together to keep the environment clean just opened my eyes up, and I'm just seeing the world in a different perspective right now. So seeing people in this country come out on this day to clean, they were not forced, nobody was aggressive, but everybody was doing what they were doing with a lot of heart, with a lot of love, with their love, really made me feel like, yes, we need to do more and help each other to make sure that our country is clean. It's very clean from the time we entered the border, and I would like to appreciate the president for you have done a really great job, and the people themselves are nice. The food is very beautiful and the environment is very clean. We pray for the best, and we pray that everyone picks a lesson from all these games that we are. Perezida wa Feassa umwaka wa 2023 Justus Mugisha nawe yavuze ko nubwo baramukiye mu muganda wo gusukura umujyi wa Huye ko hari isuku binagaragazwa nuko byabasabaga kugenda hanini kugira ngo babone umwanda batoragura. I'm learning many things here, and one of them is that you can do great things by doing small things, but cumulatively. We've been wondering why the city is very clean, why the schools here are very clean in Rwanda, but we now see that once every month, everybody, including ministers, including the president, they bring themselves down and they do burunji bwansi, and that way everybody in the country, every child picks it that you have to be clean, and then it becomes a habit. Urubyiruko rugomba gutozwa kare umuco wo kubungabunga isuku no kwita ku bidukikije. Ibi ni bimwe mu byagarutsweho na Dr. Valentine wa Maria, Minisitiri w'Uburezi. Igisobanuro ni nk'uko tubivuga ko ari umuganda, kugira isuku aho dutuye naho dukorera, ariko cyane cyane uyu muganda w'urubyiruko wanabaye mu gihugu hose, no gushishikariza urubyiruko kurinda ibidukikije, kuko duhereye no ku gihugu cyacu muzi byabaye mu kwezi kwa gatanu aho twabuze n'ubuzima bw'abaturage. Turashaka ko bihera mu rubyiruko, mu mashuri, kumva umuco wo kugira isuku, cyane cyane kwirinda ibyangiza ibidukikije nk'izi plastics twagiye dutoragura hirya no hino. Nubwo wabonaga ahantu hakubuye hasa neza, ariko twagiye tubisanga hirya no hino. No kugira ngo rero twubake uwo muco mu rubyiruko, kugira ngo dukomeze turinde igihugu n'isi muri rusange mu bijyanye n'ibidukikije.